Talatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapnusan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibyan! Naggapgapwam, imang. Di ta karuba. Apay aya? Nagluto ka pa'y kumamat Pimanaw ka, katawan ti makan. Si ka kumamatan ati nagluto, tana sa apa ka nagawid. Nabambanuga ka nagtrabaho. Siga, anyat inaramid mo. Napan ka lang mat nakikaruba. Hoy, saan ka ngagsao iti kasta? Tano mapanak man makikarkaruba, adda maganganab ko. Anya ko matimaganab mo dita, nga uray lag kikinuto kayo dita igid. Di kay lamabain akit kitaan, dagit aglalabas at tao. Nay, no sa anak a makikaruba, maamwak nga raod, anak itaray gaya man di balasita nga anak ni Pari Mariaw. Anya? Di mo amo dayta. Ken, daytoy pay ti baro a pagchichismisan da. Jay anak ni Oscar a kagawad dito'y barangay Tayaw, nagbalinan a bakla. Kat, dagita ti ipanpanakal mo kanyak? Dagita chismis? Daytoy pay. Ay, saanan? Ang kakit dinagluto. Dagita lang ti paglaingam. Inayadam mat ati mangan imang. Slak agap apura. Adda nga ron papanakinton malam. Ijay manan ayan dagiti ko kumarem? Agkikinuto kayo manan ijay igit ti kalsada. Adalaan kayat may akalutputan. Ne, kasla kayo payagayam investigador itan. Nalalaing kayo ngam reporter. Kat, si Kangay, kontrabida ka man. Imbis kumangaglaba ka. Ay na, dinakman ikulong diti balay. Makaumamot Wino saan, agmula-mula ka di talikod itinatnateng. Tapno saan nga isupay agatangan. Ayan na tayo tangad ti manok, tayo sumanti si daog. Tulang dayta. Kabaalak. Inayadom ta ni. Ay sus, natukul na ti postisok lakay. Kunak kang kakat. Ay sus, natukul na talagan. Pagkatamon Ayan na nga rudan kayo pagpagkat ko. Ay na, ay una yan. Apay ngay. Awan matan ni Imang. Ay, wan nga rod Sapay ko na nang adda ibaka na abaro at chismis. Ay, aldawan. Naglaban sama? Mabit lang Tama panak man ijabalayda. Ingka kitaan? Wan. Awan mo't siguro nila kay na. Awan, tanapan nagtrabahon day jay. Masapsapa amapan makiraraap. Saan ngamin akayat nila kay na? Nga addamang bisita ken ni Imang ijabalayda. Taapay ka no? Kagura nga rod nila kay na. Jakman amon no apay. Ay, Maray. Apay nga aputam day tangiwat mo. Awan nga rod nipon ko. Apay. Nan ano ti pustisom. Natukul. Pinagkatakpay laong sa ako imbilag. Aya. Ay, unay mo daytan. Sa anak pay laong makarwar ita Tama ba inak nga awan nipon ko. Nay. Ay, kas ka mo lagayam bakit no awan ngipon mo. Ikaw man dito nga aramid mo. Patawaan na kayo mo. Ay, kasano mo ngamin. Ay na, makapakatawa ta itsuram. Ay, uy, amom. Urayan na kan ni Badeng, ijay teresena na. Amom matanday dya bakla. Mahilig mat amakichismes. Iba ka. Amayap ti ijay teresena na. Apaman ama magaan di impagkat ko apustiso. O sige nga, Rod. Kaslagsang sangit ka maut. Awanan na kayo. Talaga nga awanan. Awanan jay. Di pustiso Intaray di aso ti karoba. Anya? Nga to kung baba pustiso, awanan. Di nasayaat. Anya nasayaat. Kasano ako yun na makapangan nga ita.
Tapno saan kan arumwar a makikaaruba. Basta, agpapustiso ak manon. Adda kwartam. Portram apay, imutan na kitan. Hindi nararin nak nagado ka rin. Di mo matinungtong para pulos. Sapay nanginat ti agpapustisaw. Gastusam! Naa, apay abumugkaw ka. Hindi mo lang gastusan kitam! Wanan. Ang kagparukod inton biga. Nasaya at mataagi na ni misis mo ang mapan makikakaaruba at tila iwarwaras na asaan apod no. Makalawas da kanu amalpas di ipaparamid na apustiso na. Ay, saan mo latakuman nga inikan iti kwarta? Masyanak mat ngamin manang. Ay na, adun ti kaaruba a pinirjan na. Kanayon kumat abagbagan. Tinak mat dengdenggan. Nagmayat man dito'y balay. Nukas taasaan kaunay ang makasao bakal. Nagsakit mo't na tingiwat ko nagsauak. Kararamid nga minday tapos tisaw. Mabai na karumwar. Limtag mo't na tingiwat ko. Isuasaan kan arumrumwar. Dito'y kalangan balay. Aglinays, aglaba, kan agluto ka. Agtal na ka man dita. O, kita am daytoy balay. Naglinays no saan ka arumrumwar. Mainawan ken saan akot kutunan dagiti pinggan. Kasta kumaakanayon ka. Saanan ang maamuan ni Imang dagiti istoryaan ta? Ay katuan Mabain kanupay la arumwar. Huh? Kunak man no nagpapustison? Kaslasaan kanumat ama ifit je pustiso ana itadkan kwa na. Aya? Wan. Kunak nga rod, amangan no pustiso tila kay dayjay. Amangan no nagsinukat da. Ha? Wano, pustiso tibakat. Wan nga rod Ay, Namin ano kanumot nga insubli na itinagaramid iti pustiso, tamasukatan ko ma. Angam, ipilit mo't dyan nagaramid, aday dyan kanu dyan kukwana. Sakit nasurukan ang makalawas asaan nga imay dito'y tirsinak. Win nga rod saanan nga updated ka dagiti kabaruan at chismis. Makarwar ka ni Mang? Wan amanang. Mayatan ti isam ko. Mayata, hindi tapos tiso. Wan manang. Nay, agin init mo't iti kunak. Yung apay ngay akas lagarbes. Sige manang Mapanak pa'y dita tersena. Wala. Ni Imang tag-shower. Nagpigsa ti pa nag-shower tingiwat na. Ay na! Nasaya at man ta imay ka Imang. Ay na, nabayag nga inururay da kakat. Kahit mayatan tapos tiso. Mayatan Ay na. Adaya agtagtad dito'y tersinak? Wen nga raw. Apay akas lada nag-shower. Katanya kay tinagsasaritaan nyo, hindi kalabas. Agistorya kayon, Ay, ag-shower talaga, bakla. Ay na, ay. Paggapgapuan na nga ta. Ay, mabit man lang. Marimang, agsao ka man. Tapay. Oh, sige. Agsao ka pa'y. Apay, ayang amin. Ay na, bakla. Iso talaga ti paggapgapuan ti shower. Ha? Ay, wan nga rod. Ay na, Marimang. Ag-shower ka talaga. Nagpigsa. Dahito yung iwat ko? Katuan. Nay, apay nga yung agpaisaw. Panagkunak, dahi tapos tisom ti makagapo. Ta saan kamot nga ag-shower, ide? Anya nga yung tinaskan nga ramidak. Ay, ingkapasukatan dahi tapos tisom. Amangan nung ipon ti pating dahi ta ingkabilda dita. Anya? Ay, may mayat sa nungipon ti kaldeng. Wano, nuang. Ay, tapno saan nga ag-shower. Anya?
Ay. Medyo umadayo ka no agsarita ta. Tapno sa anak ang mabasa. Day tati solusyon day ti problema ti pustisok? Katuna. Anya ko mga iti sa balay. Pasukatan ta na. Pangalaan ta nga iti kwartata. Huston day ta. Umadayo ka laangan no makisarita ka. Tapno saan ang mabasa ti rupa ti kasaritam. Unay mo ton. Tirasun laang mat anas kan amaadan ka iti pustiso. Katapno makapangan ka. Kasano day tuyan ngay? Saan kan nga ag problema bakit? Di akon makapagchismis ah. Day ta ti kunak kang kagat. Amom no anya ti solusyon day ta. Anya ngay lakay. Saan kan arumrumwar dito'y balay? Day ta ti solusyon day ta a problema. Naglaka bakit? Ay na, nasaya at mat, no saanin arumrumwar di tabalay yun ni bakit mo. Mabain takasanaw. Ag-shower mo't no agsaw. Nadlaw ko matday tayo din na minsan na nagsabat kami. Mabasa ti rupa di kasarsarita na. Apay nga rod nga agkatawa ka ngay. Naragsa ka kamanang, tasaanan arumrumwar. Maasikasunan dagiti anak may, kanjay balay may. Awanin ati problema mo kasta. Awanan manang. Kat, kasanungay no agsarita kayo, di mabasa ka? Saan a problema day tamanang? Adamat fish shield. Anya? Ay na, bakla. Saan ka nun nga umay makikaaruba ni Imang? Ha? Apay ngay? Mabainan tag-shower kat nga rod. Ay, kasta ka di? Wen, mabalin tayo latang agchismis. Ha? Kasano ngay? Adamot cellphone. Kat? Mga ramid ka no iti group chat tayo. Ijay tayon nga agsasarita. Ay, kat mayat day ta Kastamot ti kunak. Nasaya at day ta na panunot ni Imang. Ay wen Iso nga urayan talaangan ti text na. At da ka no baro nga istoryahan na kay. Sige man. Ay unay kan bakit? Jak makaturog. Naglawag day ta cellphone mo. Talaang mo't ang makapag-cellphone na. Tanagaduti na si Kasok dito unag ti balay. Nangalaam day ta cellphone. Impatarimaan ko anjay na perdi a cellphone mo. Kat, asino nga iti kachat mo? Dagiti mo't gagayem ko Ay unay kan bakit? Rabiin. Agin inanada mo't. Agpapada kami anawaya iti kasting nga oras. Dayto iti pa nag-group chat me. Adamat group chat yaw? Adda alakay. Nagragsak gayam ti adda group chat na. Oy, adagayam na si Kugan ang maestra dita eskwelaan. Nakadamagam! Ijay group chat tayo. Apay, di mo pa inlukat? Sa anak pa'y ngamin anag-load. Iso nga umayak ag-load dito iti resenam. Tapno makapag-chat tayo. Ay, Ay, narigat no awan internet. Talaga Ay, asino jay kunam si Kugan ang maestra? Ay, basta, ada ijay ti picture nga inside ni Emang. Uy! Kompleto Talaga kumpleto ti detalhin ni Emang. Ay na! Bilibak talagan ka ni Mari Imang. Naglaing! Delikado ni bakit mo? Apay manang? Idarom ka no dya maestra nga inchismis na. Anya? Ay na, kunak man no nagtalnan ta nagpapustiso, anyam saan pa'y matlagayam. Kimmarkaro mat. Ay na! Mangibabain talagan ni bakat ko, manang. Talaga amang ibabain Bagbaga amot ngamin Kasanon no idarumdan? Ay kat, kastala ti biyag Tay kunada nga rudan, di ka mang perde, tapno di ka maperde. No idarumdan ni bakit mo, ay kat sungbatan na Ay, nalagay!
Paano dakon? Anya nga min ti inararamid mo aya. Pinerde ka no ti reputasyon niya, maestra. Ay, itad mon kanyak day ta cellphone. Oray pa no itad ko itakan ka. Indarom nakmatan. Tapno saanan, amanayunan pa'y dagiti mangidarom ken ka. Jagmatam mo nga dagayam kaso ti mang perde iti reputasyon ti maysa tao. Di ka lang amin agtal nakit. Idi natukol jay pustisom, kayat nasawan asumardeng kan nga agchismes. Pinigkatamtupay lang amin. Balunan nagtulat ta nga rodan ay di pagbaludan lakay. Sangwam ta inarabid mo bakit? Sapay lakuma tapag nakmam daytan. Agbalbaliw ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapno saan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.